Tuma hakuherere hakuhe Reverend Victor Buroti no twakora hihinda kiumana ndakina kibanda na pin number Geria ina idea Geria na tukumuhega Buroti ya Miami I have an idea Taragaya begwire ndio nado makiuga ati matumiro mabua umenye Miami kwenda gutigata Buroti keda peke yake no process ya title ya na no tete Buroti keda Leu andũ na makwe tutumira map no na mundu gwitwo ga hoguo leu ri tiga Victor takunyetie miaka tungiamuhe Buroti tigare Buroti inyanya no nyekugite an idea yes no idea ni tuikire under the name of a parent nikiriria ni ndu na idea yakwa ni tofauti ya no ni cia akiri ciakwa ni ko print ibuku inyu mutingiona oguo bejewe turiri yonge muhe tucoke tumendie tuone cia go print tumendie cia go ini twe ndirabatara kuingira ritwa-ini riake ni ndona mbeca cia go print ibuku ni mutingiona oguo na event igoro njega ni ndikiruhu-ini inyu mutinginyite mundu maciu turiri aguri no aya me haha me kumigura ni ngwenda gukwira atiri rugano ruothe rwa event ndina ruo na rugano rwa ibuku ndina ruo na ndina rugweta handu no idea ndwiru wanjuria idea tondu ariri no ko hau no tugukinya haha hauma ha mugunda haha hauma ha Buroti tondu riri ono cemani na mundu barabara-ini umuhe ngiri imwe muthi uyu na next year ri ona mugana mwete haiya tureka ntora kwire ngiri town akuria ati ngiri ri ukihe ngiri tamete nawe ku no kamugunda ungimuhe no aturi akariganaginya ciara ciake ciakaririkanaga ona mwacemania handu no aririkanaga title deed ira nyumba kuria yaumire koguo uhoro waku gati kuna maundu ma mangiri aboige kando ni tondu kuu no tuguka tondu igongona no rigikika igongona no rigikika to idea yaku ni njega no tutigoba kumia ndo tindai kendo I like your idea I like it leu ri ni mwa support na ifio na idea yo no me tu ndire kibandi utwangi gutha ma idea riri leu ri thikiriria baruthi ndakwira kwi mugunda na gutari ri event no igathie na mbere koguo ri Buroti no mweti ya Miami ri ni tukwe Reverend Victor tutikumucumikia na tondu ringira kinyitie miaka yo ya gukorwo akiingira hau uguo ri tukumiandika thiini wa ritwa ria mam as a trustee wa Victor kiugo kiu nikio ngucaragia ngoiga in favor of no gwethaga trustee kiora we githungu no aheteria baruthi muno githungu asa nitari ngikwira lapel no unjurie ni ndu no lapel is a microphone no kwina microphone kwina lapel yes I know nijua lapel ni ndu Riga to tinda leta trustee kuria migunda-ini ndungiriga ni kinyamu giki ni kia meri baruthi koguo ri reka tuyithanie turithu atiriri kinya nyina Victor hoguo ni twahe Reverend Victor title deed ya Buroti ya 50 by 100 na Buroti no the 250,000 250,000 yes tukumendeka ritwa ria your mom ari ta murugamiriri waku nginya hindi ugakinya miaka 18 wow thank you nigetha riri umuthu no kwena value ya mana meri ma 50 no ukiona miaka 5 iroka ri it can be millions of money wanyita tondu riri mbeca no tukuhe umuthi na rucio riganirwo kana wendie mabuku mathire riganirwo na tigo guo waruta ibuku ria kene ta turi ona ria ndukamenya gora gwathire nigetha rikauma no ririkanirio tukaba ruthi akihe ibuku ni etagwo haya koguo ri Buroti ore twakuhe thank you wina baruthi wa thayo ati urauni Buroti ya miaka 13 imagine ndariku 13 guruto kine nyororoka iya ura nyororoka uguo thank you so much Dayaro kurathima thank you I just don't want to cry but I would say glory be to God to do it's not many people si wengi even sitting here ni wangapi wamelala how many 13-year-olds are sleeping right now many even 12-year-olds they're sleeping but me sitting here receiving a plot oh I'm not even 18 but I thank God for the favor that he's laid upon me na Dayaro murathima
And your business will flourish in the name of Jesus. Amen. Mutikanage. Muthenya dukana kinye mukage. Muthenya mutika odoka na farodhi wa thayo Ngai arokurathima. Because if it was not for you, we couldn't meet with him. It's not like you told me about this. This is actually one thing people should know behind the screen. Just wasemanga hii kitu tulikuwa tumeplania. No, there's nothing like this was planned. Actually, when we Nigeria ni uroka, no we ndinakwira ni aroka. Yes, na tuonede moere. Na tuonede moere bishop ni aroka. Ndio ya bishop oriko. Ti bishop wa miguda. Ndio mundu ni bishop eri-ine yake. Okay. Ni bishop munene guku bururi-ini na diaspora wa miguda. Yeah, so me, I'll just begin to say thank you. May the Lord bless you. May the Lord favor you. Na Ngai aromurathima. Tashia Ngai romuigana. Turorere, mundu uria taithanagia, a day will come mundu agugutaithia. Somebody will come and touch you. Plus, you have seen this before. It's not like you have started helping me right now. You have helped many people. Sure. We have helped each other before. And the reason why I'm also being blessed because I worked for God. Nisi kukaidol. Sure. Good. Na nikio kio kia toko hujagia. We were preaching. They carry the idol. They carry the idol. Nikio wakoro ne bro. Yes, brought in the missing simi nimeenda kuja. Do you know if you were to write a book today, owning a plot at the age of 13 years. With zero deposit. Yeah, with zero deposit. Now we don't have any payment plan. We don't have any year payment. A plot worth 250. I am married 250 ale magulite plot. You are right now you are worth $250,000. Atiriri, unaona andu makioria bunge how much are you worth? How much are you? You are worth $250,000. My goodness. $250,000. Ugo ko appointa go PS kana CS ugama I'm worth $250,000. Actually kugota 250 siko na tashino huthu but $250,000 shino rutu. Yeah. The 1 million in it. The 1 million in it. We just want to say thank you to God. Na si mimi nimetafuta. Sure. Niye nimenitafuta. Naambia watu etira hidari ya Ngai. God may locate akakuletea. Amelocate. This is not one of them. Kukuwa mchungaji ni vizuri. Ni vizuri. Ni vile hatuwezi kuwa sisi wote wachungaji. Farodhi. Miaka 30 nena visa ya guthi South Africa na ya guthi US. Na ni akorwo ni broti. Na ni akorwo ni broti. We na miaka wini nayo. Na tigo ngu ndari ke bade. Niga na tuwe na ibade. No tire kinya kia. Ona tikia. Ginya baki ya dati. Niga na toiga no gotoiga na tutio ginya embassy ya US kithino Kenya mwena uriku. We ikoragwo kiria. Next to you the United Nations. UN is here in the opposite. Ni ndiciragiria tuniona hena ugitiri. UNON. Yes. Ngira tukira ndijera ugitiri. Atire ndagithia gwika atia kuo. Mwena gutu atiri ndithiete ndaigathire ndutagithi kugeithania. Ege murabi ati ndongethie mwiroreri ati oguo thio gutha guthete wathi gucera. No, there's ni jethire ihinda riu rikinye. The day is coming. Farodhi ndukamake. Muthenya ni urakinya. Na muthenya ucio ni uhurire unjire turathie airport. Nitakupeleka hiyo airport. Nitakusindikisha. Muthenya ndinama ni urakinya. Marika rubaru. Farodhi re. Na iwa level vita ugatiriri. Murathimo. God bless you. Kimina gatiriri go and prosper. Go and prosper indeed. Leo ithu twathirirwo to prosper makiria riu. Yes. Kire kigo kiumete kwi ndungata ya Ngai na meka menini uguo Ngai athurite gatagate ka millions and millions and millions of people ri. Ni kigo kire hinya muingi muno. Kine kigo kire hinya muingi muno. Na mungenda kumenya kina hinya ri kungitano mundu kwenda guka Farodhi ya studio ya Farodhi wa thayo muthenya wa rucio ri agoka ri mangioka makiri magana o magia na chance ya wikara gite kiu Reverend Victor wikarire hau uguo nigetha mahutwo na Farodhi wa thayo no matina kamwanya kau no ofebe turugo horo wa ya Ngai ri igakuroketie gatuma uke haha gite kingere wikaro nginya ne heshimiwa na dinauma uguo ndoka. I never imagine that no imori okire oima na care. That's one thing I thank God because when the favor of God is in your life you come empty, you live with something. Ana kondo kanya nibe ikora ka kahutie akabata kahutie. So the thing that I've learned that God and the thing that God can do for you. I remember ukienda counseling kwa mganga mkitaka kwenda kutengenezwa na mchawi, let's not call them mganga ni daktari yoyote. Hata sisi ni waganga. Tunagangua. Kama Kiswahili unashika Kiswahili. Sio umeenda Mombasa, mganga ni daktari. Tutaongea zote hata French. Ndio ni jo mganga wewe. Mganga ni daktari. So now mchawi. Ukienda kwa mchawi
to the theories we have had and what happens to be true. For you to consult them, you have to pay them. And you have to go with a sacrifice. But one thing I love about God, you come scattered, empty, with pieces everywhere. But by the time you are living there, you're not living the same. But also ukienda ukule na consultation fee, unatoka bila kitu. Unaenda na kitu unatoka bila kitu. Kwa Mungu unaenda bila kitu unatoka na kitu. So that's where it happens different. And I thank God. Na kwa Ngai gutire maira macio marutithagio mawana na kuthie na ribathi. Uthie na ribathi ate gotware njuiri cia maniuru anga magwe mburi ya rendi. Kwa Ngai gutire maundu macio mothe. Uthiaga oro uguo tu enyihitie. Na Ngai yakwa mukia na akurathima. Kenu Ngai witu. Riu riria yana broti ya Miami ri. No akiri thindi bethi ingi. Twe murori athiriri kashiratigarite na mutia twirire. Oh, maybe no gukira riba. Tamashokeria baruthi, tamashokeria what happened? What happens is the head turaingira titling process. Actually it's ongoing. Documentation ni njeke. Na thini wa documentation ni kuri andu turagerire college marutite deposit ya 20 turageri kumakinyira nigetha tukimoria ati of course tutirutaga deposit ya 20 ni chance iria twaheanaga ita offer no tukahe mundu wiki mo nigetha akorwo ngereire riu ri he andu turatunyire tikumatunya aspasi tondu girisho twedi ni megwicokerio no matirakinyirika koguo twamba guciga kando no tune kuingira twaingira titling process iri tutingitikiria buroti yume tari title koguo he andu turirizaga na mbeca wikaigwo kando kugu no magacokerio nigetha tigakihingirie kia kiki kumanira taito na iria ingi na hau niho honekanaga buroti cironekire buroti cigana cirare buroti 20 no itigarite buroti kenda. Okay kugu cirari 0 buroti 20 no itigarite buroti kenda riu kugu ni kuga atiriri imwe ndi akiumagara imwe ni twaheana twa Reverend Victor kugu ru citigate buroti nyanya na Miami iyo ri niyo turaka children's home na deshiga process ni kahuthuka kwa children's home is actually a big process tondu mwako ule turaka kugune mwako rafatara ma approval maigina process ine ne guthimithia tiri na dreshiria could be ground breaking near probably next week but one niga tukwa turekiria tumaundu turia tutigarite twa kiria na thengio kuri andu aria maheanite thiini wa project ya Pastor Garuya na that means kuno kuturaka can I surprise you? Largest percentage ya magurite Miami matire Kenya. Di kana be correlate visa yaku na ne amagurite ku. The spirit of death. Na by the way, no ogukora by the okora your neighbors ne andu me na jawa maburi ma Kenya by the way. Yeah. Those will be your neighbors. Acio ni neighbor aku. Tutio no toto tito kwa broti ngurire kana ne kwa Miami is in the US. Bas. Miami is in the US. Koguo wari oketwo ni Miami tibio miethe. No, I didn't look for Miami. Miami looked for me. When I get to Miami, tell me. Riko gweri. Agondi no atigereirwo Miami. No ndungata cirathira mbere na kuingira kuo. Yes. Ndungata cigirite kuo pio. Ona ndi mumemba Miami. No mumemba. Pastor Garuya no mumemba. Riu we no atuika mumemba wa Miami. No anyita. By the way, Reverend Ajiri he muda mwire kia Miami, Reverend Kefas. Oh yeah, na nejwe ginya. Koguo ni mumemba. Na nejwe grad ginya ritwa riake, yes. Koguo ni mumemba wa Miami. Na itanariganirwo he mundu ra sacrifice kia giake ningi arongerera mugunda-ini wa Pastor Garuya wa children's home plot number 130. Ni ngukwira ni yao agurite broti nyangu cia kiho kimwe riu kimwe ne aragugire kithie haria ni nguriganirwo ni guhura wabici ni tukuria kurora guikara to ni juno iko gitari hakuhi na ringi children's home no tukumigirira tuguko vakia je ngwire before gwikitwo titling process nigetha maybe mundu no igeke cenje ni gikuhiriria haria gucia ni tukurora tondu ni njui process yo no ithiite na mbere pai na riu ri baruthi andu acio mwaigua turoire kana turaiguithanirie twabe turugamie broti cia itika be transfer uri ni tondu riri mundu urete ciringi 20 na ndari acoka kongera mbeca ingi na twamukinyia tutiramunyita ungiruta taitio ina ritwa riake acoke auga ni aremererwo na uga ndegwetekera transfer back gwa kambuni ingitura iri hwitani na thina kambuni niwe ngithi hadhara tondu ngirisho twendio itirigana kuruta taitio iri nikio turonire twambe turugamia process iyo na turamandikira message haria mariona ri mamione mone kwira message kana ura turendaga na koguo broti ciari 20
ikomina emwe cirathire Nego. oguo silently tigete brot kenda na emwe yathii kogo citigete brot 8 Miami ri nikuo kwina children's home na brot icio ni turendagia na ngima na 250 cia cash kana ngima na 280 ukae na installment na tondu itigete brot 8 nie ngwenda barothi mundu tondu ni ngona makiuga brot nturo deposit ni ciringi 50 na actually tondu ni taito turaruta ungigwatira brot ndeke no thii icio 50 ri taito dili tukumutera ritwa riaku by the way taito dili tukumutera ritwa riaku tondu ni hindi taito cira na most likely taito ciguka ciatoka next week kogo ni ugore wiki ino tukianira taito kuma next week ikorwo wi hau thiini uguo ko thici watuma deposit ura tuma na document ciaku ciothe ugatuma deposit ya na document ugatuma kibande na KRA pin na kabica Nejo hena process yethiangite no tuhote kumenya uria cikuma ciemo ciothe uguo na ne brot 8 peke yake na brot icio ri ungikonyo gucienda ri ukubatara kuingira inbox ni ya baruthi ya 0798 008 008 0798 008 008 wona wamwitia map wona gutumira gwiciria nyuko na battle next week watoko wena tetudidi yako yes kune Miami 8 plots peke yake. 8 plots only. Ciuma kenda kimwone gia kiheo Reverend Victor na umuthi ukimo muthenya waku. Amen. And there's one thing I remembered. Yesterday, the day before yesterday, we took soil, tukaiombea, natuira Ngai. God remember us. It just hit in my mind where I remembered. Not long. Yesterday night, tukihoya. Mahoya mauthi gukoma. Tulienda tukachukua nini mchanga tukaiombea kambia Mungu tulilikane and there God has done it. Me ambianga we don't serve a man. I don't serve a man by faith it's just I did not remember until I started thinking about it and now that it came to hit my mind. So there's not we work by faith. Nilikwambia mimi mtu wa imani. Nilikwambia next time nitakuitisha sasa sitakuja ukuta kuita resort yangu. Kuja mfanye breakthrough huko. Wow. Yes. Good. Rĩu to kiuma tutano ima hau ri tuiga Miami tigete broti nyanya na no akigwira kimwe kugu aiko no wendete ito cia Miami ikiuma either next week or next week at one ciumanĩria hamwe please commit yourself thĩinĩ wa broti imwe ya icio inyanya na ciringi 50 deposit na no urutio na ngirigana in fact no ngiriha cash the better tondu riri irathi ingirite process ni ya kuruta title kugu in 2 weeks time or 1 weeks time ikiuma ya kuyumanire na ici koguo hau ni hega twina reporting ngeni ya taito cia Unity Arcade ni iroimire yes yani noguo niguo turutaga wira by the way ngako twatwara andu a global residents tutananirira yangi ati muthenya wao niri wa kumaheri cia Unity Arcade ciroima yes taito cia Unity Arcade konza cie moko andu aria othe riu tiga global residence acio to mahirite tudiri ciao na tugithie yes konza tu iria twetaga Unity Arcade taito cianyu ciothe ni cirokire cio office na ni twakwanire turonire tweterere konza 3 tumaheaniria hamwe cioke twatwa nego tuthira audie mwe yes tumaheanitie hamwe ciothe na konza 3 process ya bado no irathi na mbere wow taito na cire kuo guo no cirathi na mbere wona twarike maundu macio mothe ni twakumura muthenya wa Investors Day muthenya tugathie niga tumonie mugunda tumonie broti na tumahe taito ni ndiona mwako tukiuhingira twakona taito cia mundu ndirona onanie ona tiga mwako uyu mweri uyu wa 10 no mo turaingira ri kana turaingira ri nginya beura ri ndirona mweri uyu ugethira ri tatuko turikanitie no horo ucio na beura by the way kwina broti tigarite cigana they are 3 just 3 plots 3 beura project iyo ko highway ni iko kule Malindi tometire beura kiambiriria wambaniria na Ngai kiambiriria kia Ngai riu koguo ri 30 minutes from Malindi town handu etagwo Chakama na ehutitie highway ya Salagate bypass kuma Malindi guka project ini no gutire handu raingira koro gicoroka wi highway ini igacoka igakomera ramine na utomedege 200 you pay cash in 2 months no ngire cash thaici
is okay tondu iguthie ingirite process ini tondu nakuo kuria maundu na no maihenya turamatwara na ihenya muno koguo ndo beura ndamenyo ni November ntukona report ya nyuigie title deed noguo niguo twendaga iyo riu niyo Maryland yes tutiraya gukiheo kia diaspora turakuo twamukira kiheo gia gukorwo ni ithue andu ari the most efficient and reliable magihokeka kuria mwana wa diaspora market rikoguo ri na tutikuti otheri tondu no igwa na ithue tureheka kuruta title deed uria angi mare magirirwo it calls for sacrifice to ni besha nyingi muno makiria and therefore koguo hena broti tuitigarite kuria Beura Malindi kwiko no wende mo ya broti icio kana wahetukirirwo ni Beura please oka inbox yakwa thaa ici 0798008008 niga twaraniria oro riu kana ya Mr Maina 0720203721 aikoni ukwenda kia kimwe gatagate gaicio ithatu itigarite kuria Malindi Beura kana kimwe gatagate gaicio itigarite nyanya kuria Miami no kwanza tukutiri ikonza tutige mwira onake kuguthi gyo tutigethio nake koguo uguka inbox wetie mafu niga tukunengere na orocio korore mwega koguo no njaririe kana waririe Mr Maina na ndona kuri andu maretia mafu please uka inbox niga tuko tukianiria na inyumo itheti of course mugotomerwo na tuima haha orocio korore mwega good so andu unit yake taito cia nyucia wabici konza 3 in next 2 or 3 weeks tuko na cio wabici yes